سربی ایرانی و کل سر لخاکا سوریه رودا رامی عبدالرحمن ریوبری روانگاه سوریه بو مافی مرویج کوونتری یا بریتانیا الگلمنه دنباش بریز رامی عبدالرحمن دست بیکی ده دخوازم بزانبم زیانین وی ریشه چی بون؟ ایوار باش درباري زيانين كو قش 22 كشتي هابو جوان ميليشيات سرب ايراني و او توباران لسر سينوري دنابرا سوريا وعراق دابو دوي درجه ك نروا كو دسي حشد شعبي يا سرب ايراني وبو كل ودا هبونا وي هي لي ام دكارن بيجين كو اوبراسيونا امريكا نامه که نه وکو ایریشه که یا بخوان نامه برسوا ایریشا سر هولیر و فروخانه اویا او نامه جبو ایرانی کو امریکا املتجی سیاست ایرانی لهر دور نافچه راوستن لی اگر خواستبانا و لی خواستبانا و کو او بارگهن حزب الله عراقي کربانا آرمانج لی باکور دیرازوری دخوازم بزانم من الدورا بو كمال وميادين دسلاتا فان مليسان چند ككرام هو سيطرة كاملة كنترولا وان بتواهيد بن دستيوان دا براستي لبو كمال 4000 كيلومتر 4 گوشه جخاكا سوريا دجير دسلاتا ميليشياتين ايرانية حزب الله عراقي ديا نجباء سيد الشهداء لواء الفاطميون زينبيون هلوا ميليشياتين افغاني قالك اوجي بن دسلاتا ايراني دا كارد جبو كمالي حتى ميادين وديرا زوري حتى تبني يعني دفان دفرا همو بتمامي دبن كنترولا وان هيزان دي وان چك دارن دي هجمان وان چند اف هيزين كو تبناف كرن هجمان وان چند وان دفرا يعني دعنا نتحدث كارن بيجن اگر براستي يا ميليشيات سوري وعراقي افغاني باكستاني كويسر ايراني فنا در دورا 25000 جگداري وان هنب كيماني باش بريز رامي عبد الرحمن دسلاتا سوريا رولاوي تشيلوي دري قالوا دسلاتا حكومة سوريا الوان دفران هيا يعني أذكرم بيجم تسهيلات حكومة سوريا نينا هابونا ويتني شكلية تكنترولا ويا راستقينا نينا بري دمكي او لواء فاطميون لحسكي لقامشلو چندين جوان تفلي نافري خصنا خكرن قالوا راستيا بيكي چند بريز رامي عبد الرحمن او هجمارا كو كتينا لوايا فاطميون ده اقاداري الباوة هنا كو چند لا يعني المضحك بأن جهب كنينة لواء فاطميون يا أفغاني خلق سوريا ونافا خاكا سوريا دكل لشكر لحسكي لقامشلو وأبيك جي آلو زياد نابرا حسدي وحكومة سوريا دا دوك در فتش خورديتو أو خلق كرنا تشكدار لواء فاطميون يا أفغانستانية أفغانية بخوا أم دكارن
دکارن بیجن دوی رژیم اسد فدی بکاو براستی و بحثا سروری خاک سوریه نکه نهاب حزا ميليشيات إيراني لتفاهية وان دورا كنترول كرنا. باشا رولا وان و آرمانجا وان ميليشياتان چیه لسوريا بريز رامي عبد الرحمن؟ نعم تحقيق النفوذ بيك آنينا هجمونا إيراني لسر خاكا سوريا هروها بيك آنينا برجوانتين إيراني لسر عردي هروها فكرنا ريا طهراني بسوري بعراق سوريا حتى بيروتي قو بهفدو بقرأ فيزانا دريا بو كمال خاكا سوري ده بيكتين ام دكارن بيجن هجمونا ايراني هر زيادة دبا لبفان ايريشان هدي او هجمون كيم دبا ایران نجبو خلق سوریه لودیا تنجبو برجوندی خو ترکیه سرکاتیا اردوغان عفرین داگیر کریا هموش جبو برجوندی خو نجبو خلق سوریه نبگشتی نها لوده او ميليشياتنا هموش البن كنترول ايراني دنا اویک آلوزیه گلو جبو پیش روژا سوریه درست ناکه نرخاندنا و چیه؟ لا على الاطلاق يعني المستقبل السوري نه پاشروجا سوریه و چارەسەریya wê روسی امریکی به یعنی ev hemû neraste ne Türkiye ne İranê jî nikarin li wê de bimînin di dawiyê de û wê derkevin û çareserî jî wê tenê di navbera birêkeftina di navbera Amerîka û Rûsya de û ev her du alî jî di destê van Amerîka û Rûsya de ne yani divê Sûriyeke pêkvejiyanê be hemû xelk تێدا بە ئارامی بژین دووری پرسên mezhebî û netewî هەروەها ev siyaset jî ne دووری siyaseta behs rejîma berê. سپاسیات دکم رامی عبدالرحمن ریوبری روانگاه سوریه بوم مافی مروی پوشکوونتریا بریتانیا ترگلمم